Għaddew aktar minn 24 sija wara li daħlu l-fuq minn 60 immigrant f'Buġibba u l-gvern ta' Roberta Bela u l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri għadhom ma l-isnu xejn dwar din il-wasla. Tal-istazzjon bat numru ta' domandi lil ministru responsabili Byron Camilleri dan sabiex ikun magħruf jekk il-forzi armati kienu xinformati b'dajsa li kienet il-barra mit-territorju Malti. Wara 24 sija minnaħa tiegħu il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri kif ukoll il-Ministeru mexxi minnu ma ppubblikaw l-ebda sqarrija dwar din is-sitwazzjoni b'Camilleri ma jirrispondi l-ebda mistoqsija li ntbatet minn dan l-istazzjon aktar tard. Tul il-jum tas-Sibt tal-istazzjon prova sansitra jwettaq kuntatt ulterjuri mal-Ministru. Madankollu bqajna mingħajr risposta dan ifisser illi l-Ministru Byron Camilleri baqa' jippersisti f'muta assoluta bil-poplu ma jirċivi ebda risposta dwar kif u min iddaħħal fil-pajjiż. Intant din il-Kamra tal-Aħbarijiet f'korrespondenza mal-Aġenzija tas-Servizzi tad-Detenzjoni ikkonfermat illi fost l-immigranti li ġew salvati l-barra minn Malta kien hemm żewġ minorenni illi preżentament qed jirresjedu f'ċentru apposta taħt il-ħarsien tal-Aġenzija kompetenti bil-kumplament tal-grupp qed jinżamm f'ċentru tal-wasliet taħt ir-responsabilità tal-istess aġenzija. Ntqal ukoll il-Net News li hemm numru ta' persuni li l-ammont ma kienx ikkonfermat li jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei. Tanġi spjegat li l-passi illi jmiss huma identiċi għal kull immigranti regolari u huma xprunati mid-direttivi rispettivi Ewropej li jirrigwardaw il-proċedura tal-ażil u r-ritorn. Wara dan kollu, il-Ministru Byron Camilleri u l-Gvern aktar minn 24 sija wara għadhom fil-muta.